monsieur le candidat atsika zay fa ampitelonera ny any anazy teto karena kailananji kasara nanyino Tipo, avec Iseo. Pô, avise. que sakete bebeni chuma Chizinho vó. iri ya Ini para mis 4 aí. Monsieur le candidat. Ya, mialatsiny tamin'ny fahataragna fa le avion mitondra zafatagny Zipong zegny tegna nisy fahataragna be le kilotina avion anahy mihitsy zegny mbola variagna sakafo miatako igny de lasa tara le avion mitondra zafataky zah zao moa zany tonga soamantsara ny tany raza Sistine monsieur. Sistine fa smart taratar fa si dia manim ka dia manim le fataranga Namorona journaliste ary anisan'ny candidat vidina ny fitaony ity. Ary zao moa anaranao ary taizanao noho ny anatra. misaotra betsaka re journaliste tonga namory ny andro za moa zany agnarako tegna agnarako zany misy Randriana Petra Hadi Jabanzana nianatra folo taogno tagnitandrako zegny za ya ke za moa zany agnisan'ny hitady latsaka amin'ity taogno ty ary hagnova ity firenena antsika ty Azafady monsieur le candidat. Mba inona ny zavatra nianaranao tany andafy nandritra ny 10 taona? Zavatra niarako tagny andafy nandritra ny 10 taogno zegny nianatra tagny Zipong za tamin'izay ary nianatra mitondra miresaka sambon-dagnitra atsika jiaby angamba mafantatra resaka sambon-dagnitra zany zaho agnisan'ny kilotiny regny mitondra regny sambon-dagnitra regny mivezivezy avy Zipong mandeha Amerika nanako expérience zegny agnatin'ny 10 taogno nianarako raha le candidat impiron ty zegny anao ilantsika candidat ya misaotra betsaka anao madame journaliste nametraka fagnotaniagna za moa zany efa fagnindroany amin'ity zany latsaka candidat indray zany tagny meriky tsy lanza tamin'izay fotoagna zay zany hirigna tanyrazana zao tsy haiko amin'izay zany ty mety ho lany zaho araka ny hevitrinahy de ino zegny zavatra tsy nalany anao tamin'izao fotoana zao tamin'izegny fotoana zany ya tsara be mihitsy fanontaniagnany madame journaliste miantony tsy nalany zaho tamin'izay fotoagna zay olona mitondra firenena agny an'Ameriky agny amin'izao tontolo izao zany na aiza mila olo vita mariage nefa zegny zaho mbola célibataire za hitanareo zao nefa olo célibataire tsy afaka mitondra firenena fa tena tsy mety mihitsy le candidat mbola célibataire sa fa vita mariage tsara be mihitsy fagnotaniagnany madame journaliste za zao zegny mbola célibataire ary je préfère d'être célibataire fa kosa rehefa lany zaho tsy maintsy magnano mariage amizay fa miambigny za lany vao magnano mariage tsy maintsy invité ko re journaliste amizay fotoagna zay Candidat raha ohatra anany ianao dia mba inona ny fanantenana omenao vahoaka raha ohatra ko lany zegny zaho agnamboarantsika terrain magnara-penitra ambony io ranomasina io hijerevantsika coupe du monde amin'ny voavy atao eto Madagasikara amintsika Madagasikara zegny coupe du monde amin'ny voavy ke nohon'izany zany agnamboarantsika ambony ranomasina io hijerevantsika coupe du monde au Japon mana ambony ranomasina hijerevan'ny coupe du monde fa nintsika atantsika ambony ranomasina ary ataontsika magnara-penitra indrindra ny terrain football hijerevan'ny coupe du monde Monsieur le candidat. Anao moa nilaza fa hoe anamboatra terrain ambony ranomasina. Ambony ranomasina aiza moa izy io. Misaotra betsaka tamin'ny fanontaniagna. Le terrain magnara-penitra amboaraka jerevantsika mondial amin'ny hoavy zany
ambony ranomasina Antananarivo ndraiky Tamatavy. Azafady ahitsy kely mantsy le zavatra nitenenao teny fa Antananarivo ane tsisy ranomasina Ko azafady ya amin'ny ranomasiny Antananarivo tsisy ranomasina ya marigny zany fô agnivon'ny ranomasiny Tamatavy zany amboariko azy eo ataontsika amin'ny dépôt keo amin'ny ranomasiny dépôt zany akehtsika mijery coupe du monde agnamboarantsika terrain magnarapenitra keo Zakolany eo zany antsika mijery coupe du monde fa coupe du monde io tsy maintsy atao amintsika amin'ny hoavy ya eo zany antsika jiaby miaraka mijery coupe du monde. Monsieur le candidat, ary mba ino tena mitayanan'ny vahoaka faramparany? Ya, tena faramparany amin'ny vahoaka zany fidiana zaho fa zaho efa zatra nitondra sambon-danitry Japon. Tagny Japon zany nitondra sambon-danitry ka zegny mahavita mitondra firenena koa. Tsika zegny zavatra tokony azao koa surtout amin'ny resaka coupe du monde zay zakantsika zay coupe du monde zay mivoavy amboarantsika firenena penitra ambony ranomasina zay ngamba vitantsika io terrain io amboarantsika magnara-penitra tsara io ya ke Zakolany azafady kely mpanao gazety Allô? Za afaka Madagasikara ya mbola mikoragna amin'ny journaliste mbola hokitabe za hitanao ya amin'ny aéroport Ambojatovo amin'ny aéroport Ambojatovo marô tsy hitanao amin'ny aéroport Ambojatovo za hitanao miresaka amin'reto journaliste reto malakilaky ya ok chérie ya bisous efa ho avy zay fa amin'ny aéroport Ambojatovo tsisy olo tsy mahay aéroport Ambojatovo zany ya zay ya ho avy zao ok ya azafady kely journaliste fa za koa mbola misy rendez-vous amin'ny madameko zao ke mialatsiny aminareo he Monsieur le candidat. Monsieur le candidat. Sérieux igny fa tsy possible lany aby igny fa tsy sérieux mihitsy lehilahy candidat iny mety sérieux igny satria izy mahay mitondra sambon-danitra Mbola tsy ary nahita hoe Antananarivo ve dia misy ranomasina. Tsy lany mihitsy iny. Eza anao dia olona miantso anao hoe dia mandeha telefôna anao. Kasi midika zegny mahay mitondra sambon-danitra nge tsy maintsy lany no candidat candidat ty mahafinaritra be mihitsy Dia anao koa zany tsy kombakomba ray monsieur le candidat. ke igny vita raha tany dia fa lasagna izy ho aiza ve le candidat dia téléphone dia tonga dia lasagna akagny fa tsy lany tsy possible lany mihitsy igny candidat igny fa sady fa misaka mihitsy igny raha tsara sakany eo atsika mahita ananjy ya eo mihitsy atsika mahita ananjy fa tsy lany mihitsy igny aminahy longany igny tsy possible ho lany eo atsika mahita ananjy Preview.